Shubor nakashlem jong unong san hima. Uba lambok starwal marngar Presiden ke KSU, ulaong bakaseng kamjusyong that, handai kayay buddian habayade bakajingdawa ya ka ILP. Ulaong bakaseng kale trilang bat kaneso, ban pensengo syaka sarkar India habayade bat kanekakam, handai ulaong kajingkit kle kade ki handru phongut kinong thawan kejela, namar yaki lepen kubbo da upay ba. Ulaong bana du usnam aja khat khandai hadian balapas ya kaneka resolution, kampat seiso hadu menta, kumjuru eka resolution halor ke jingpendrung ya kaktian kasi haka kernit ke bahandriau kadang sakut hadu mentah. Ulaong bahki por mensyua ke sarkar India kalapennya sno jubor eka beri uhan yutrap lagi ketang sulai hendrei haka negajuk bamenta ke sarkar India ka hiarthma ya ka beri uhan yutrap ling baki kam ya ke ke bangipan bat ngidawa kim shimla ai hendrei ki persyang pat ban pentri kam ya ki an ki ba om yahab bat kariti ke dustur jongi ulaong. Kumta ulaong ba nakaliang kaseng kapersyang ban pet ya kilat gilinti bat kanum syong that na syong plikti wala ka jingyale ka jalan na kalingkod ru ginyay beteng bandawa na kapor sya kapor. Nakaliang tu kaseng nimjula syong that ni kam wila juyay patsno na kapor sya kam tam nakaliang isu bilang astri jung so aba bidon ginu bi isu per organiso kayo bani kendu yaki menteri sarkar juga sarkar dia nakaliang kaseng la persyang ni bandese ke kam. Hari episode ni kakam melapas resolusi tak genjuk ngot yang proan kadai ka jengkip klik kadai kaki lemar yaki lapan kubor dopai ba mat maki di kasur dopai ba de ngamtep la kilich delhi gi yakran em yakamat dai ki singa shui lang ba kita pakai kubor mana yang menteri ba us yakran ba tahu menteri kampung sekarang dia menteri kampung de sumutur no pina di market hakindai kadu arja pusat kita ka resolusi kebatang sipit tang sesalah ka sekarang dia kadang peksa Pulisa, buat juga solution pangkitin kasiru ada ngadu terhadap pulisa. De, kai mengaku aman hukum kini kesini golong bagini kita Christian kemajukan baru. Kasokaran dia hak menor, delapan ya snow jubor jika beri ini terap tang suai, yang semalam bahasa kelas nanti. Hari hak ini kejuk jungi mitang ini kasokaran yang sakit kemar. Ya kai pingipan kim semelaan, ya kai pingidawa kim semelaan tadi. Persyambat menteri kampat dikian kibangi mihak pada reti duster berjengong dengan seperti nak kalian juga seng persyam gila nanti bahwa Ramadan di persyam menteri kam nikat dan lekut kubur di kisna terkam beper jo seng bilang kita kinong khandra kimender haklan jong perintrap katakan tiak juga seng man som khai som kliti laka jalan nika keloi kita jingile jengi hendai bene tiak juga seng ya tek nak kapos kiri yang pada samadan yang mendapat borek sarkar hari hakun ulun saupu tuli ki senam kelas telun bat ipet kini kimat tindawa kimdai bang badang suka nak sumi mentau senam nama cem senam dikran IP kelas dam nadu senam prapu ni utak dikran sepanggarwi isu nadu senam prapu atles pak dikran sepang uranium kulu ke keseng ke persak nadu senam kendak kendai pok entah terter bat kini kiju kimat tak saya kejat berdeu keseng dengan kon hidup tak ada masa keren nak kapor golong ba hot gidon ginong geli tak sop nyung tuli kesne baki isu balale yo le sig don bakeli andrei ngaseng di pondok persenam pelingin hilang temukan bila tak ti dale ayu ke ti an laksana nampa jingada gari kerja kali bagi isu kami dan tang asro bagi persengau di mat tuah andrei khadu karwai de kita papat ba ulajit sisin ke senam de maki ban pentrekam ban pi ban thaw dia ni kita ngejil keren Jimmy kami seru kupua sarkar golong ba kenakor doktor mulkul mungkin menteri kam DKI. Sarkari katerwa ya kini kami rasi atau